Ika nini sio yundu itikila kana kaithe la radio. Oyo ne kuku yu kengeta kwako. Mwenda mwithukisha nini sene we longilio ne thia yithi kwa mutu indu jali. Ne kana we gobo o. Ne kana tunena nyina karo. Wa Mwende kizini wa Mwende kana ni karo Mwende. Kuma oyimba ka mwendo wasa ko mikaro. Now. Mwe Yesu ndataiwe. Amen. Oi kala Mombasa wezi andu maitu kamba mathi Mombasa. Matwa maikuja maji ni shilingi ngapi? Au kamba mathi Mombasa mithene limo ka ko maji shilingi ngapi? Maji shilinga. Shinga. Ibango gweta na ine tse mutima gweta akalo. Na kwimbia nam. Akila. We! Ya wera ni nya ukalo. We! Ngana we bola ombeti yake. No ombeti yake na kuba ogerombea nam. We musia. Ni musio sana. Mwe Yesu ndataiwe. Amen. Karibu sana ba mitambo ni akamemeka NFM Woni wa Mukamba. Ni thank you sana. Niita wa Irene wa Nyamai. Kana wa gizamba nyangu yao. Ni mutangia nini mwendete Kristo. Wow. Gasia wanangiani abanzi umuthio ibandu beta wa kitheine. Ne mutoi wa maiko wa kitheine. Wow. Ni katikati wa makula na muunde. Na mwe Yesu no ndetheti. Agambika nesa. Wow. Na ngato kwenda Kristo mbe na thai wako. Bani kamemeni ka NFM Woni wa Mukamba. Bani bo yuewa kuyanza wathi winite tiki aba. Tambia swa bano. Kiambite nesa bu. Kiambite nesa. Nesa bu. Twindini wa award ya wotensi kwa His Excellency Honorable Mateso. Wow. Eto mwendete ni shambiki witu. Wow. Niwe MCA wa watu ikalite na hakuna mateso. Wow. Tunashukuru Mungu ni neema tu kila wakati. Amen. Kone kwa Susan Kiamba ta MP. Wow. Ni kwa mondo kuitwa the His Excellency the Governor Mutula Kilonzo Jr. Is our governor. Then we have Senator Daniel Gitonga wa Manzo. Wow. Yuna amina kwa asiu. Isayini yako mwetu asana ako tutabia masitwa. Dhambi mutangi nini sobisha maundu wonde. Bebasa wibao boy ya utangi yo. Wow. Na inde tima nokula umite kana kubutuke dhini wa ministry. Wow. Yes. Na kwa nita wakaro kana Mwende. Ti karo wa Mwende nita wakaro Mwende. Asimu masitwa makwa meki bandini. Lakini ni wa kioko. Ukioko wa mumene eki. Ndia mumena ibindela na traya kosa ID. They whatever kube wonengelele ID na nondo ya emergency na form 4. Webe ya ningi nani yandikithie. Ohila lichao liba kube. You there you karo. Mwende ni yako. Mwende ni yakwa. Ninye nitawo Mwende. Na niwe karo. Na ni wa kioko. Uwe wa kioko. Ambao mutini aende. Nena mukega sana is my dad nampenda sana. Thank you so much. Mbali kidogo lakini bado nampenda. Thank you so much. Yes. Karo Mwende ukaumilila ba ukasia woke aniawe. Ni saitwe ngalikosya nzio muthio. Tinzio. Tinzio ne. Ninye ni saitwe nzio. Kaiwe wanzio. Thank you. Ni wasi saitwe nzio. Na wanzi saitwe nzio. Yes, that's a difference. Pa muthio ine bokwito. Ni sai. Na kwa muthio ine bokwito. Muthio ine bokwito. Okay. Yes. Gasia iwo ngane obo gasome ao primary ba muthio primary gasioka ngauma bungathi naingia secondary kwitwa Iwani ABC ya niyo nasome so nyani anie ba na kanisa wako nienda yawe healing center yawe healing center inibone anie nebo wa usiai walk ambezo ikanisa actually nye nibon kuma na nene bana mano di Sunday ni kanisa wako ndokekeja pastor mukeja pastor wabo eta wa Apostle Barnabas Matundu no wako is my dad in spirit, is my mentor nyene mwendete sana nonde yete no kaendo diketu kaina boyfriend wege no ne waju ne wa wine nanga angete nesa ando bage twito asia nongete nesa nene mwendete nongete ando mamuthio ini momasi anondete nesa. Thank you so much. Yes, Karo, kumelo na imanie wa become an adult. Na wa mana salvation kana tangiyo. Unatangiyo twetendi. Donna kwasya. Okay, live alone kwithania nie kanisani. Utangiyo la wa wono la wa mundu.
school sana sana amina school form 4 nundu ba ukunge tutona abo that ile uta toto wizi kuno bogwe boyfriend ni ile uta tita tebo itato wangu ndo kwigwa mosia yike chango dembo sindo na kwasanye utangi wakwa strongly nye na amina school form 4 ni wone thiwe na kwenda ngai kumana yani kwitha ni strong utangi yoni na tangi wa yingi ni tutangi wa kila saa ni tida tino da siwa kutangi wa kila saa kumbula so nyene na umbulile na mina form 4 na tangi wa na buna badukanya bio kwitha ida nunga modidune kana nunga mobio buni nendanga ipio kethia yo no kango no kambika ata nesingai baka omonde mpaka wale. Thank you so much. Ndini wa ibinde si on the way kala wi mutangi na bala nona wa agency ni kwa na kana ni millennial edhale millennial baduka ni wa millennial kana ni agency ni onda neza kwela you meet like agency no ba 2006 ba iswe yai but ndikwibwa ndienda kwekati ukwati bata so that you 23 tuma ladies teba 23 lakini nyani ndanga siti na 43 nabakisha tu mbili ni mini ya menopause na ningwitanga imuma ebinda ni sukuma watangi wambaka umunde nono ni wami no toelesela wami niyo kubakanyo sio no thuku ni watangi we na watu kumwenda Kristo nini se ni wonete maunene maingi mangai ngaine wikite nesa thayo ni wako na maundu maingi na angi ukona ukemba bake kabaine ngainde ni wakaro hakika mimi singeweza na singevuka haya lakini be undo mwendini wa thayo wakati wa hasu maingi ngai wikite be ula umwendini wa thayo waku you can never forget na wonga makila bandu bonde ona kaba ona wigwa wathika kweni moko kethio kwethia wenda matabio kususu wenda matabio ngai wikite yani undusu ngai wikite thayo no waku kethia yani ndui wakula yes kila kite chakula kindu chambe no bosio na obosio lana kwatie ni wai wa kushangaza nondo ndo na kwasia tanzio yonde na mawindiro loko ni makwatie obo wakana wo unese ile kipindi nese ile chaichomo that you didn't get sana kana wesa with ya yumundu wethukisi msimu wa corona wa betoka o mwako su wa corona unit neta 2021 ya iyo kodela nyene no kiene wanai we love kana wo ba misi okay nene na Mombasa na toa Mombasa for nene akale Mombasa for about 5 years na ilana umie Mombasa na the noka misini nundu wa of kukuruganga razia corona ndikawae na kwana akia utandwa langi ilana bikie musi ne kalango tumatuko nambia kuiwa na hii nambia kwalwa ni muongo na wethi ya pena rostetu na mina ngasia hii na ninaboyete kele tukandede sekungamia harusi ninakatunga Nairobi niwona endi nambia kwalwa ni muongo yugele tukanini yo ai o age mate na ne wa muma se wa mutu ni mutunge bala ni mosi nundu ni wethiwe na kwiyumya kondete arusini na nyela nabikie Nairobi o mitheneli tadelete nambia kwiwa muongo lowa muongo we love you ini Nairobi nambia kwiwa muongo wina wo na ndialwa muno isa kwithia ingina mundu anthoe atangwa atangite bwithio ndikwisa otekwo kilia na this vitali chemist to ila first aid wikitonengwa dawa cia pain which whereby whether ni tamonenga dawa itekwita kila kitecho you iko zidi wa gambe ya kwiwia na ipiu withia naseka kuguthwa taseka ku affect so ibinda yuni onambia kwalwa ni mongo muno na ndiona tangwe oni kalangite wazidi muno na atwika na ndiko nimewakala ndima kwatangite mongo na kwatwa you ndawa ya ini kwatwe wikalongwa ati bumongo wikele undwa love ni wa kwata mundu wako kwatanga mongo kana yu mongo we kwatwa yo wa kwata mundu wako kwatanga mongo specifically kabisa na kaka toa Nairobi bandu beta wakayole na nundu kedi tweka rafiki kwa to manito na Mombasa nye na antio kwako na akatongo bala na kosi na nundu kaibata na kwa sana nye nundu no ko tweka lana ko kibindi tuna di Nairobi no ko ka nenga first aid sio ngwatanga kaka sale wa baka kakatele makakulia inde karoya katai nikangwa nikani connect na andwala kesene na mama daktari
maisisia ni chau ni waite inda gitali utete onachonde cha sandi wai sienenga ndawa isi imandika ndawa ndithowa lakini utende itene ichondethia no bona sio zidewa kanguanila na mwongo kanguana mwongo wako mandu a hospitali bala na sitewe muno wethi anita ni musitiye sana mami wako akone wasimu Juma yengi meka kwa sakaro akitoku mango okay cha get your matelemia nundu ethi we mpaka wethi okay andu ma upload mali kwa mwa kale tukaka kagwia bano wethi awali kachau wali kadinane so we amanda mundu amguanila mambiki ya ubani na to hospitali na ati admitiwa hospitali la yambe pala mamwa kwa wewie report yesu nundu nikesi mpaka namba inyakwa kamukonia ano ka Nairobi okombona ethi ani musite muno ambosa niwe yunambe ye mwongo yu ni mwongo na mau malu yunala ni mwongo na mau lakini yu minda yuyambe yundi to hospitali zu ya mwongo ni kana yunoka ila no kiena admit wa hospitali ne yesu yu ni wa mau mambe kwalya ugele yuningina yu ni kwatangwa yani yu utangwete mwongo ona daktari chano amana timbongela kiwu sindo nanga kuzimbiki ya kiwu yacha no ndaka mimi nayo saa peke nikosete lakini sikitombikia kiwuto yani no wako no bisa mwongo ndo aoneka bandu batanisi okay hospitali yesu ndia shughulikiwa au ila mamu akwa wokie niwo nethiwe na matele mile mandu ama malusi ila mandu ye mama lusi na di mosindu isusio onde siaimela bako wako no sikani mwongo yuskani no yokia kwekika okay I thank God ndo wawe ta mheshimiwa Mateso is my favorite MC nyeni batana ke ndo ebindela wako ndo ninye na mwine wadi wake wa siasa ebindela wewe report yo wako ni we yumisi akiangali yake mauta o kambaka Nairobi owawe mie o ka ambosa o kandete o kie Nairobi tena ni nakuda ndora kondo thini ona hata ukiana ni MC yani ni bana na gigendo juni kililikana by the way ngam yani kewe yani alete kuikala maisha masa nondo eyumiti oka na nondo ilano mi kele tukana mi moko ni mako na sio kiena thi na to kwa sister akwa kande chama kwa ma sister ko ikala dandora so yu mheshimiwa Mateso o kiemba kaku na ni dandora ni jiji na ndo no mabuti akupega ndo ne ewe yesa Irene akuni kwithia kwina ingola mbinge ingola ndo maketwini kola komba wa mabuti ndora ko kwinge ani yunda ndora ye ingola mbinge Irene akweke thank you asante kwa kunisamea okay wewe yani woki ni wewe yumisie oka kama butini asome na kuweta bawi maito ni kana na Irene akuweta kawi ndebeti kumwekea moyo haya okay so mheshimiwa ni woki ku na angu yani lika na ndo angu yani tamwana akimbaka ngeta medho yani wewe ayu yani ambiyete baba mbe umbene akangometi yake bila akoka yani ayunga mama yusa isini umi ya mama lusi lakini wina Mungu okiambo sa mama lusi ndo mama lusi ni maise ndimo nina dimwa kila kindu pressure chao si seve ya nundu we connection ni andese oke ko wote amene na daktari siake ila wese sionde nundu the moment wa icon simu wane na nasio ni tona kwigwa metoke kubeta mundunge so either na kumakone simu either na communicate na monye mo kama ndeve yani na indwa kindu geta wa CT scan ila machine ulikabu kona dawadi nyene unaona hata na bila vile ngaya katake aiva CT scan na likaba na di monede wandimu wau asioka aiva ya keli ya kwiwa nisisokana ni na mutwe muthuku ni na nduka kama ndoka kwezela mwongo actually naimu wau very serious ukevia nyendo na pasa yani nyenti sini chaunondo kila daktari adima esio gabantu daktari susi abinduka siamea ekiutinda mweno ethani wa mwikio wa Christian na mandi we pastor ethani wa mwikio wa muganga na mandi we muganga otu aenda daktari wa neni wote uindetwa CT scan malaele baka makonfirm wewe ya mutweni museo wisho ni wewe ya mutweni museo I'm telling you na very sober kila kandiri ya mongo na mang so you were there
ikindu chaicha kusanisha nundu andu namo mamusi amwe ala mandeta iswali unamwe masani wa ukethia o amwe opinion sio makasia no tu sisi maka okula kubunda no chini ya maji koteva kaumisie mabu ngadhimu mabu ukethia wana hata yani ukethia ugwa Irene na thimawa angalau me aniwe nundu ubikite bandu gitokuwa ni wamba ko kila chawe twanicho yike kwa yani webu no sino mbebe bandu babika andu kesa kwithia yuba la mabika every opinion is mattering. Very true. Kila opinion yonde ni kwitikilika. I'm telling you. Anondo opinion sia andu ala make tumisi onde ni sia faili. You messy sia andu everybody. You kilamo. Mundu akukandithia asene tona itiwe ni kindu cha imuongo. Andi confirm. Okwambira thimwa spinal cord. Ni ngutambe nyene atatie kwa ithimo nundu aya notithi andu asuma yenda akwikia ndagitali. Etha ni nguma ndithimo angimate numu siswe mabuyu tingi na umaye ungendo apengeza na agwalike bangu kumaye ise kotetha weke yake iwo ukazonzo malabuna we mundu muhima uti aisi. I'm telling you netse ile kipindi checho na nundu nyendino ndo nibikie mwezo naona nongukwa nyenduma wanzi aisi na no mundu ume kona nikanaga eketia ndo mama sikara ndana mabu ngotizya mabu ni motise isa mwingiona ndese nitsia unesiswe na chokila mawe tanda kitali ni weka hata and I thank God nondo you according to their expectations science yani kila mundu ande kila waweta kila waona na maswani omona mawoni mo peki mweta athi ukweli non ono make your son sisi yumwa ba mesie ni muthio no kiyunalika kuma babani mheshimiwa ai garamika kila kendo ndio kandi sisi wao ndikati choka chemela nyana atumwa Kenyatta wesa kwithia ndikinande kendo nikiemeye mongo na ende mau nyani kito supuma na wheelchair nekalile wheelchair na thine kama nonyera ndibikita bika onondo na andu ma accident mawo onatita metha meawo ngauwa mbunga tina nuwete mbugu kumbaka nilikana mwana omwe wai yakanene mumanyone ndetsene kana nakyata andu ama kututa niwe wasisi ethia indikele tukambona nitakasite yemo yani ona ndikaliche wheelchair ni kuambu ni kwikata ni memoke mantwe mo yani ndaba yayi ungwatange mongo kwa to mongo wewe mubo wayuti wa na mama kwatie manoi kona ukona get kweleja tikino cha zuomwe ndi miei ona kuti uno ata mundu tindo kwatangete mundu nyumathi Kenyatta yuwathi wa sisio na moyo ndagitali nacho siambia ku ndima inge ila ithimo ni CT scan ni pressure ni sukali ni mabu mambia na mabu ndo mona mwetu aile kwetha labda umitebu chuju sana jambe wana cho madhima mano na nini ya yetawara ndi ilasi akuna bisa yetawara exactly ai ba ama kutini bele na x-ray nyini na kunitwe mbingi ukethia ikile bindi ndo siwa hii ndivona thina mo kanda kitale sa surrender ndo ndimo wao Kenyatta masarenda na ngi na ndwemu wao watongwa nzio ne wanetungwa watongwa kwani wathi uko na nundu nake peshemeji wakwa mume wa sister wakwa ndagitali o kiasi yakona ai ndagitali izu nazo tita si kwekara tita si kwekaneza tita si professional very true na genundu ni wa mabende ni wandu manati anundu mekala nakuta itataveta actually ni medukese mekala taita taveta 88.8 ni kwasindamana I'm telling you kwa kamana ni kuamka aje na kwasindamana ni kushinda vipi I'm telling you bwana asifiwe na nundu ni daktari wa mabende suni we professional ulawake ni wo wambie na keithimo ingi ti samoi tikwikwata tikwindo kwen anene no nyembaka na sarenda na yuwethia okay be kibinde pe party motati langu na yukibinde kino kanga yetwe ko wote bado mapasta moka akwitu na mapasta onange ndamona na metho mako actually wamanza wa mundu siso akutwa na ku brother wa ku na kwa sepe kila mundu very true abaza we wa umangala kila mundu aita ula wake yani monde makona matondo we miwe yani tiko naye miwe kila mundu a trust ya wake na wewe wewe ona nitaka ubu kila mundu endo wake
na kwa ni ndo wakwa ngona wewe ndo tinda matondo okay nuisi ni bikaba ndo kethia wona sometimes tikutinda nake but imwe nitaka mbona inakuwa drama katika familia na mimi ndio mgonjwa wewe nyinyi tsengai nundu nikao yu maona nundu ngai no Mwende ameenda kwikia one wewe zika na chao na mama tikuelewa kana ni satani kindu itaelewa kutethia ni bwana mboya ngeka moka mama paza mama kwa kama kamboya angituka kesha bumagenuka saa 11 cha kwacha nundu mainenga nitumiseke bakane sio wwa aki na joki kindu cha icho senyo nundu na kilasia maumala pastosu au malu kanu indi wadi then oga yuepau chale tukitaibo aikinanza ai ndikukwama ndikoyasa noni tachoka sasa leo ya sana ai momo tulukone nai kanini kaune na melia ndio mkito melia nai munini mpaka ngenzwa ukethia yuningi na nenzo nundu wambikite bandu ukethia unondetete makondo yukuni gopomela na makondo mabwara neno kimu yuna ndero yosi umela asizo kimu methia me makondo maile makwaneka socks aiba wowe kana abo ethia me makwaneka socks so wethia okay makondo mambithia aya na mosa angimaacha ende ni Illuminati angine minwa ni mibaba yani ninete the truth kila chekara ngewa ila sayawa so you akato siokeba eta itasabeta ila naendie shemeji wakwa try to his level best hai na kete wa mweke wa katoleki mwa sisi yake kwa kwenda ndagitali yu akito manda mafadha alama na tiva dola kwa kabisa yu ula alama nene koni zimera wara mabisho wai ndo mutaani yu dani makoka makamboya no nyene ndo mbo maithaitha ngai nye Mwende ndikalobu nye bai kwa misa nyakaro nye mwandikita kwa amen wewe avanda nekete bune iwa otinda nisomera Biblia guma yambe mpaka mwisho mbolete nekite nenginya ngilio kwa yuna ndiye zini waite chao niwe yabikie bandu onake anota mundu akoyatio kanzio aki shemeji yakwa ambia atiyede mafadhe matatie wenu utatie na ambite mpaka daktari ona ingis nene mbe wake anoa so ambia ni ninoke kibende chuwa anoiye nyena mpaka mamu nake ya anoiye aya iya anoa yangai ekakwenda kwaku ngai nundu nyaba kwena anoiye na kindu kila na matabise ne kana na ameye ona mwana na afendi nundu na afendi for some time for masa ni na afendi amo uketha ndu ikopyo ono kangu na ndiegwa na ndu lilikana kena I'm telling you so you na ameye elangwesa kumukisa kona na afendi in case ngaya ngamukonge ya mundu wetu kwa muganga nindi bande wana na mundu nundu nyendiwo kama ngwenezi ngai nikalite ngai ne kuteni twawe muganga ni nundu na ameye mweti kilondo abu nundu nyenendete ngai na neyeto ngai ne ninakwa nindi ngukwa totally nindi ngukwa ngadibu na mumabu mwendo amochari na wewe anwezi nyinela na stand hapa na amwe okay amajirani la moka onzisa amwe maina woni usuma kasi aye titi mutwaye mwema na ke otangi wacha na nyeninye pa keka ni mamwe esa kudingizwa mweke lakini nundu nyena ina stand tandeke nyena na me andika mokesi womene de mundu aiteba in case you faint ni faint nundu totally na faint ya you ukeza kwithia neta weka lama samia nata we uteko ninekala 2 hours nundu ya mweso ile atangasa wane muku nekalile 3 hours ambulance ya ngama ni atangazi wewe muku yu wewe banzi ukana weta tabeta yu netangaswa na yu na Nairobi Kenyatta Nona you can okay you keep story take it on me cat yeah because of time yes nundu wa time ukona you ne akupendi ne okay kwa ina chadi fulani twaenda kundu na ku otaita tate yani tikutia nyenate ya mameta dini megwa ningwie kila mundu ambia atele mama ambia kuya magwa nyambu na wewe hapa hii rafiki jirani wakwa na hageya nakwa na itwa ngetu taida kanisa nomu wewe ayu kanisomo wakwa ndwele you wewe ai kanisomo wakwa ndwele niki mwadhe mbunyu you wewe okay ati ni mama maboni mandu ala manena wa but wewe ai okay titi sini tawo na tuti so jaji nundu biasi atukeze mama tukema kwikata mausilila we madam adio mwa lakini nyena akanga yande yantiakwa yuwe wakwe nyumba we yunyena akusa ne hospitali okay nicho cha sia ndi andu matanga sa ma post rest in peace
but ngai ila na fendi masasu atatu nibona amuki ambulance yonjenza so Utaio kwindi cha kushtua nono naoneka hata ngie whereby mimi Mungu alinipa second chance so yutusoge waita itataveta ila shemeji wako nake wanoiye wasya nino akiliye nandi wasya nino that night mundu akwitha nine kalite bu all you tamba sia weyu nyindi datonde mau amakwa ni masindano ndei mau kwanza ndaigwa sindano cyanye wota mau nundu wakutembea wikunza weyetondo chapa na nabikie bandu nya Irene nine natona sindano naikie kwetona oyu cia jalia na corset ya Mungu na tembea nayo nye ni corset ya Mungu ula musibi wa Mungu wisioma nundu na glasi ya noba manisa tani muthoko chalia kikilia aya no sa sindano na bundi kwamba kwetona nye no sa ungekusia ndawa karonge tona mandako angetona ponde moko nena maniye kwetona ona bako yuka di briefcase ni akwa withio sindano but nina kana nisie na ngai andege kuri kibindi nikino waisie ninuke nibona akenga iwe yekithisi na akililie neba uyu kila mundu yuikalila ukomete generally ona nina akoma Irene nyena na getio me akite yuko koma nyengeto na sindano na alwa na beka ino kangi kakukusia wo nyina akone iye kuna ndagitali wosushe meji ko kuze ta wo yunye yune ka kwamba unitatu tungamu kangamu kama kangi na kangamu na eda na alelwa eda nizeu dati mau yambe la bama ko matako ni yunde ki kangamu kama ba kangi ba nika kwa akachuleta yuwa weki ya speed lo kwenda okuswa wande yani nyene na kusa sio wo nande yu nika nangome ni done na ni 30 minutes nikata nikome wow kuka ni me yani me ma leilo kwa mbaka ne so manenga mwana na me yunye lakini twike watchman ninya na solola ku tukunye nikitio manenga mwana makome yuni ma miyo ande metinda mailiende ela ne kokwenye ndikokwa ondo na yali bikie mweso ni wanga iwa tumie muthoko miwanga imanwa ibinda yu yakwe wanenuke na ile nili muthoko miwanga nondwa kwigwa ndeto undo unge wasiwa shimeji daktari mudhama etao daktari mudhama akona msichana sister wa dadake aliugua kitambo na hajawahi pona yani undo ungewasienda ndo siaende kome aki oka kolele ila wabikie oniwe ibeba yake ko kalane na ambombo ya kukoma suoso ya kome mie tatu tonga koma na komie suoso mpaka na amuka oni saa 5 na sasa ila ngweza kuamuka huko ni kunwa na noete ni gwango likwa ngali no swe podi kwake kweta wakamtonga no kwe no akwewe kukamtonga siko kuimba my sister atu ya kamtonga my friend yes wow nene yako we Mswahili tembele basi okay when are you pastor suna kene wakamtonga Mukamba wa Machakos ni wa pastor suna wa isine kada ni travel issue no se we mara ndo kuenda ngali ndo kwesela makongeni na kunde ndini na kwitwa security kwesela ngali I know newa ni kada ni twawe so nye na mukwa kwa tena amuka no ba musibi no abo musibi nesa na moda yu ningi nani tembe na gwono wa bengi toka nini kiendeja na ewo kuanwa so yu na moda idi speed yela ya jao speed ya mbola yani speed ya geino de kandi ngi mati twabika na bika amba ndizize ndo masi amundwa ambo imambe okajuma kwate final yukila kinu town fendi kwalwa tangwati ya makabauni ndo ya island hawa kwa ina kidaito cha modena nentie yuma anaboy wana ambo fendi ingi ila 3 hours ndo yuna eleswa anya na fendi ndo nyenjayo na exactly so ina na muki yo ailes ya asia anenga ni ebinda yu operation nayo we mwendele ni kananga inake so ni waju ngokile madabao ne ambumya ula musibi na sendike yo batao musibi na nenga kwa ba musibi osu okusyoka ndikana ini kesi ndikanenge onoka yito yuwe ndo bwatu aisu ambe ai musibi one na udasia be wa madabao lakini na unenga enda we yo bete wambo bikachao numba ubike numba na eda mu travel modi mkoshabo wewe yo bete ndo wangali kudingira na wabi kama musibi usundo kwa baingi Irene ngutabya ndo kubida no kiye musina ndo wakala kabuya ka mundu ndioba ngaba nini ende ndialwa mbaka omunde musibi osu
webo na ndialwa na tediwe ni pastor wetu ambui wa Kamtonga na eni wa Masai. Amina moya Yesu ni mwiki kumabinda onthe nundu wa ukosi usu karo nundu wiboto no kutunga kwa satani kana naini nundu wiba yuto no kutunga naini yani uto no kukumya balabenga yani Irene ni chacha ngethi akatingwa yani ni chacha nundu etha ni stare nundu tu stare tu yutwe bana tweletu nye kwanza na ena tukunile ba na mina nundu kipindi kechana kaka mwaka kamwe wewe wa mina sukulu ko na mbia tayari kwambiwa banga we wakibo exactly nye tu stare nye na kunangie wende ai enda tuletu kulutu mekanilie twa tweletu nye na yani ndiona ona twikenu ona mundu ngamya pa kaambia prado nino ninaone ukatukaenda amba ukolengai yani nye nisiacha ngona ndiona kindu cha ilo mbingi saunga umangaini ndichona na ndila wa mukie kana ila wa mukie maisha methiwe maili hata ingi ila na boye okay ni we tatu ise yo twase oboye last year we no kurikava process no yona ndwezi wambia ba ndwezi odhiba ndwena bandothi nukwana nusiokie tina koyu ilani ne kasanga na mbeyo kwina oze nyena akonelwa kwanza be wathi nene na inawita wangonene wathi usu exact kila na inie chokie kwikika yubwa inie ngonene nikenda woko wayu nilikuwa naandaliwa na hiyo ndio kitu nilikuja kuelewa. Na andalito ninga inondo ambete onandwa amasi ata mama ambia nimise mabuni nikilie. Lakini na kwa naye makuelewa. Naye makuegana. Nondo neko kwina, nondo nena chao, nena kinengo. Wadi usuwa maandalizi ninaandaliwa ninga lakini nondo akukosomani. Nye ndiaelewa na ndio studio queen nondo nondo chakwa nikinengo. Na kumbe wadi usu chikila kindu chonde usu onde na andaliwa nitho na ngonene yakwa accommodate kila mundu wonde ulokungu na vita ulonumena ulonumbechetheka na nye naye makuelewa so nindi ninethiwe na kuelewa mbola 89 immediately woma kitandani chamo wao noneka lile binda ya sauta amboli kawini ne kana bado nine kalangile lakini suwa ndai kala muno binda imwebe our county attorney general ni wethiwe na chathi na muka nondo andwa metha me mashabiki mapa ni methiwe na kumbia ni maine wathi na maine ya wathi wa chathi weta wa mami wenda chawe mami wenda chawe kitenge usenzania keana kwa mwai wathi usu inethiwe na kwikata kumainia so wathi usu wamba mochaingi wandayo chaingi wathi viral watu wakaanza pia kunitafuta na atianisia nongi wa jirani na waambie nake ni mwinie kwisilela wonie nina nesa wa county aton na mwinie wathi weta wa yes I do why warus baby will you marry me baby yes I do so na ina na record usu na kuma bwende nyenosea wethi ayu ni gwitwa ciathi ndwine musibi ai musibi ona actually ona ndisi balawi I thank God nondo ndisi balawi ndisi ona we nyumba ndisi we masandu ko ndiriba you are doing fine no boete ndio ba musibi na nashukuru Mungu yuko bikabau karo kwisila kubone kwako kwisila undosu ngai onako ikiye tama munene utono tabia mwithukisia uloto ithukisia masani tasu pengine bena mundu bado utupite mbao ukuite ngo kabisa nundu wa anakadhati wau kindu kila situation ila wende na kwisila anaona tu onaewa kuandika will ase wenu uko na nuko utonyo mutabiata okay onde mutabia we kana mbele ba itina nitethie andwa metho amakusilela mituki nindo no kumatabia ngamea twikethi wae makusilela mituki twamba twebunde asie kwikata kukilia mala maingi tukebunde sia kwamba kuwekea ngai nondo ndona kwasia kwa mfano otaka mrembo kama ka utoine kama alimu kana okioka waki nikibwa hao kichakwa kabetio situation ya muthembosu na yu withia pe wanwangi na mama opinga mekwatika ne kiumya mabuo simbi mbingi takataka mbingi ndona like kwikia mwana to subina ngamya onika na
osebina na imana etuyerie ngai na nono ngai nyo atwetie ndino na ketumi na mubango musyo yulwa dawitu atasetie mwenda witu ni wabika ona mama kasia tuteza kuthibana tutizokwe so you don't make abina ngamea etuyerie ngai na mundu ndakasia Woni na ndakone like akomete kitandani ndesa kuamuka etho nyene na okilile Irene yen onanisi asiandu mayalwa ngona tamobu wangui actually neki andu bina onana mundu emu nenda onakula kwenda kuiboyo nenda ngongana na monga mea etho nyekaro nunje bano ngayulo nambo ise nyene na kwitise ngayuso nambo ise na nina mwetiawe nina mweta oke obosi kunye ningoda automia obosi wako kusio wako kuteja mundu nange ngona maitho na mwikio no si mwikio ni gwo bwasi na mundu akaba so no mea nesa mundu etho na strong faith na eka na ndaketho na wia ngai no tonya alright karo ando me manolo wendie ba na indi you have taken so long umechukua muda mrefu kuina wathio no nyela nenda wonie before I could know na you toiso na toiso no wathio basically do in 11 days win 11 days then ya 11 na bindeso ina bita you can je bindeso binda yu nondo chakwa nikenengo nyendeka akokila ni andike ngai ni wonena na nedukesi angai na wathio uneka 11 iyo then ngai anenga mako ana nengete December wathio ndina inainete December na kula kukosa support ya shoot iyo kukosa ane kukosa andu makupata kwako nukona so ninaendie na ina audio na no mundu wani wongamiambia karo wetha wina wathi ukawine ninya ngwikata gukwibia na nondu na kwa nena gwona eni neombani we ngai na thi studio na ina wathi usuna mweka nine wathi wako wokosi ni tedia mundu kwisilo wokosi wako so na thi na record na indi nekala ne audio onetele ngai thank you na karo ando na wakomana namo maisio cia ndwani angi nondo ningi ondeto cia neno ndo le akwe somanya wisene sabyo ni manenete makao cia kina ki kukonyo wo wako wakomana namo tawe mo Kristo what happens aginye ona kila mundu nzio ndeno mbese nye ningo ilanse yo the very best nondo ningo manana ndo nisine so na weyo mambe kalilie ndi na nditheka na momo no nye kwanza tititheka sana na nezio manando andu nimetha amenyura metele mundu la wendete ngai muno kana nitametha metele ogalukwa mundu osuo mwene nesio kubitukana na mundu karo alame umanda Irene kama akana na maana ile kuumbwa hapo peke yake ile rangi uko na hata kama uko mweusi wale wanatafuta ukue na mabone wale wanatafuta kwa adwe makondo mane ka socks ai Benyewe Irene no kiena bitukana na mundu kawaida ondu etha Biblia ni twetikilete kuthata lakini twikatho sesua ino kiona bitukana na mwana wa mundu ango sete itina wana uma mission ino mission nawe etha na kutumika na nama na kana atumiwe ni ngai anenge information ya kila kitho akiende kisioni mwana woka ndabiambia ndabia ndeto yinumo ambia nundu nina akuite kana ka kene na boyete kandwa nundu okala ka ondethe cyo kuandi bag okitandani ndikakwa meninyo kanundu awia mapasde mabindukia kaendewa nwezo thi uko malonji ni wewe kana kaza niko kukunangia na ndina atia nimeka au lakini itegemea utangio wako so nyene na boye kana na akua na yu tasio okethia nade momo nyena atia atumiwe ninga lakini wenda elewa okangoma naambia akamana kana kandu kaendeye mwayumwe wathela na nyeta mundu na thata tawo kutoka kawaida na twabitokana nake na yukisio kalibu keima nikita na kuye kindu kiu no letu mwingi na nasisu pa mundu na akwate yani no letu mwingi kineta niki yo ndoteka wa nita nikosie nita ni yeso tita na iloko sana na mundu so hiyo kitu ikabeba karibu na kijiji mzima wewe ameasia anaendia anasomeana na kile kitu ni mbeu myao ni mbeu ya satani yani tita na ilete yani na Biblia agonya Irene mwaka kwa menye actually nekindu chani piga sana but ne changa imumo na nikana ndikathate muno na mbo move out the kesio ba mundu ese mwai maneba lakini nikula kwa avoid nundu wethukesia mawasia mo utakasirika na utatumia mwili
mwambe yo mokita negwa ukona so ngai anenga mwambe amba kuma bau amba kuthi nanyi na uma buna thi Nairobi na kala Nairobi na thi na shoot wathi na inainge na nini ende na isi nondo nombetie ine tumia ya na yunoga na njona mami na mina kona mami ndisioka weno otoke ngaine mwiki kundini wa ministry karo kwina maundu maingi maendete very sure agala ndakita tondogeza kwanda benda tika bana maundu maingi maendete muno ndini wa ministry people are doing everything mundu eka kila kitonyeka na we aumile eka kila kitonyeka withia ni mwama na ni wa nikanesitwa ni adumu kindo kietwa kiki uju kwa tutabye kiki na tutabye ndini wa second that okay for me tukita wa kiki nyina kile ile bebani na mbe wange na moye andwaina mwini wetu amengele ni bata nake muno aisi enda speed ya ngai nanye nione eti ngai ona nekala miaka mbao na miaka 30 nine senga umela paya mundu ini onza mbendezi ya ini ya miaka eba kungulu kwangala ndainere miaka mingi asovumo kunye nenda speed yesu ndikwenda kecha Irene ngengumange yutoke twambe yo bwana wawe nguma wende nitomye yungu ngumeju syaku yuwena nesendo thina sendo nazo anaumanga nana no sachi we usokwetwa karo ku usunguma Irene wagizamba no yunokona yikindu cyo naleanile nasyo nanasya in case nyeno kana manona mundu no ni humble ngetia wekeo yeah nekana ni dibasa no kewano ya kiki nyene na meleile na ne yanga inandege ko unyenge wa kiki ndibo kabisa thank you karo ndini wa ministry ubangite kwikata you so far ni baendewe kana ni bakwamba konga ai baiza konga masitwa ni Yesu ni kazite sana nilecha wadhi after wadhi ngai ndeve tino bigite chendi etina wana umya video no mundu ngino na tumeiwe ningai eta by the way eta wa real focus na kindu wake jedida tuna maneki proposal yu ninyi na meni ya wadhi wa birthday ngai ambiki achendi na umakosha kuna dio maini ya meilo bikuzo eta ini wa na dina ina kwa hadi wa mama na nzamba na ina wadhi bini nzamba bini na kaimi na nende na mnaine ya mwe mapata nende umeweta ndeza so konyenga ino pekete chendini na wadhi ula mweza bila chao suwa birthday kundi kweka amen niendete mbende thank you amen na you karo mundu you know no ba mbadila winete ba siacha the you ai nembio you mundu with ya kwenda indi nikana omwine kawathi niko nende bane sembete you know say kaka yes I do kaku it's a very nice song mundu with ya kwenda omwine o kawathi ka